tôi trông cho hết video hình ai thằng về trên nào wow ý nghĩa mới soi này ra soi là video mà ya nó đâu phần về lấy mà ya pastor nghe thì anh nghe thì bố có sát miệng là và khi bác ai sát trên nào. Today is 10th of October 2025. Với hi October ni sang hi som hi pangani ya. The first prophecy today, October 10th, 2025, the first prophecy is for India. Với ni sang hi som hi panga Sri Lanka na masaber cho India chung chang Sri Lanka na ani. For India, I see an earthquake in India. India ta na Sri Lanka na chu India chuan Lirnghing ka hua Lirnghing ka ria te la tra han we sak to am tra Lirnghing lo thenga te han te la sap trong opho asap trong kal dan em awangin Lirnghing te kha mi zo trong a soi dan tur ani ome India chuan Lirnghing The earthquake is gonna be from magnitude 8 to magnitude 9. Na thakat le dan ani mo chu Lirnghing chu magnetic 8 atanga magnetic 9 karvel ni tur ni a soi ve le in karinga phaizol po ni sala tlagram phai chu bon veo pot alo theng tak tak ni so no mani a megalaya Lirnghing 5.2 vel tro darli boram ni la bengcheng ve khom ma building the engang ma kom khari tau charang chi ta ka trung khat chu luang mua là căn building in ten nol hi khop hian hi cái tema ya soi no lu hai ngal em ma ya Lirnghing hi rap kha ka ni Magnitude 8 to magnitude 9.2. 9.2 ani chu The earthquake is gonna be from magnitude 8 to magnitude 9.2. na hlei na she ve bok ani an soi non le nga ya 9.2 magnitude. This earthquake is in India is gonna kill more than 700 people. More than 700 people asoi sol nga mi za sari ay tam antir nan mai India ram ang ramza tak mishing bit na ni boxi a chuan Lirnghing magnitude 8 atanga 9.2 very na soya chia na thenga ni chuan mi za sari ai tam ti ngot chu ani na ta chuan mishing tam dan na Lirnghing na zong na na chu chu atle mani ra chia na sat tak ti chuan kan soya nga amaro chu kan population ne na khai kin chuan aturu lo ni hi mishing thizat atur abor ve langa se po hima za sari aya tam zarian za ko po ni thaya sa khat po lo ni thaya noi so panga po ni thema se za sari ti ve ra tanga hin tran hi chon sang do ko bai se om lo tina an do in ka ria ke ma chon. God says the people of India should repent of their idols. Pathian chuan India me te chu mileman biak na lakata thlima hoisan turin adu atia entirna India ra ma hian milem bia vek anom lo sin mala mizoram Christian state te po ama mai galaya te na galan na tam tak Christian bit na le Christian tam na ma not Islam ta po an zawai maya milam bia nga chua shem don han ti top pai chu azia lo de wang atro. God is calling the people of India to repent from their idolatry and their witchcraft and seek the Lord Yeshua. Chuan pathian chuan India mi te chu milam biak ban sana milam biak le doilam thilan hu chin thin te ban sana is ilalpa iswa zong turin alpa iswa lam hoi turin duwa. The Lord says
He is the one bringing the earthquake. Pathian chuan ama ngei chu Lirnghing tu tur ni te so ni. And so the Lord says, I am bringing an earthquake to India. Chu wangin pathian chuan ti hian a so ni hi India Lirnghing tu tur chu ka ni. I am bringing an earthquake to India, and I will allow it to be the day many Indians will lose their lives. Chu min ni a chuan lir ka ti ngin ni a chuan India mi tam takin nunan cha nanga tin nunan chan chu karem ti do na ni ti ni. And so the Lord says, it will also be a sign to India. God says, I will shake India. Te chuan pathian ni na he thil hi India tan po chin chian na ni nga India ram chu ka soi hing do na ni ti ni. God says, India will fear me. Te chuan pathian chuan India chuan mi lau to ang atia. God says, I will revive India. But before I bring revival in India, I will shake India. Pathian chan India ram chu ka tong nung le anga ka ti har thar le anga amaro chu chu mi har thar na thlen le ma chuan ka soi ngi ma sa do na ni. Ati ni chu. God says, I will make their leaders humble. I will make their presidents humble. Pathian chuan an hruai tu te chu ka ti to manga an president ngei po chu ka ti to mang tia By shaking them. an ma ni chu soi ngin an ram chu soi ngin an how tu le an hruai tu te an president ta po ka ti thang to min ka Since they are stubborn, since they don't want to repent, I will pour my cup of fury. An lu wang le an ko an ti mo e ma wang le an sim du lo wang in ka thin un na chu an chunga ka lei do na ni. My cup of anger upon India, and I will shake India for my glory, says the Spirit of the Lord. So Wangin India ram chu ka rau pui na ka ting hing do na ni ti chu lal pa tharau na soi ni han ti le So India, prepare for an earthquake. The earthquake will be more than what you saw in Philippines. India chu he Lirnghing lo thleng tora ta nen pu cha nga ya ni chu Lirnghing chu Philippines sa thleng kan huai khan an na sa do na ni an la ti le ta hala. The earthquake will be magnitude 8 to magnitude 9. Some people will be saying magnitude 8.1. Some people will be saying magnitude 8.2. Some people will be saying magnitude 8.6. Some people will be saying magnitude 8.9. Some people will be saying magnitude 9. You'll be seeing it on the news in India when it happens. Buildings are going to collapse. Kami Lirnghing lo thleng tor magnetic 8 changa 8.9.2 kha then khat chuan 8.1 anti 8.6 anti nga chateng ka ti nga soi nga chung ni sai la mu do na ni. Te chuan building te po chu tu sop do na ni tu sop nul do na ni tia Many Indians are going to die. It's India mi tam tak thi tu tho ka soi le going to happen. No prayer can stop it. No prayer hetil hi thleng do na can stop it. trong trai na po ina chan zo la wa trong trai na mang po dan thai ni la wang tia It's a sign of the end. You cannot stop an earthquake. top na chin chian na ni ya chu wang chuan chu Lirnghing lo thleng tur chu eng ti kong zong mai dang thai la wang. When an earthquake is coming, you cannot stop it. Lira long hin huna chuan inti top thai ni la wang inti top thai la wang. The only thing you gotta do, repent, prepare yourself. Inti thai zong chu simula nang ma ni khaloi po cha ro An earthquake, a strong earthquake is gonna hit India. Strong, very strong earthquake. Very strong earthquake. Lirnghing na satak rap thak tak chuan India chu anuai do na ni an sa do no to rap thak do no to khe Lirnghing hi chak lo to It's gonna hit India.
God says when the Indians see this prophecy, they should know judgment is knocking at their door. Pathian chuan he Sri Lanka hian India Sri Lanka India mi tan lo hret chuan ro rel na chuan an kong khar ki kani tian thiang All your idols are sleeping gods. in milam pathian zong ta kha mut pathian mu thu mai an ni pathian mu hi lan ni They are not talking. And when the earthquakes happen, some of your idols will break down. chuan Lirnghing han ti ma sa ki rem lo thai ma Lirnghing chu lo then huna han ti mai ka tuma lir chu lo hin huna chuan in milam pathian lim an siamang chi to po kha thlurem rum do ni a cherem rum do ni Some of your temples will collapse, temple nge te po chu an tlu sopang says the Spirit of the Lord. lal pa tharau chu ra te All those your gods are sleeping. nge yong ve ang reng la ma India ma mi he hati zat mai kan chenga chunga chon ya tam ber chu Hindu an ni a temple te pathian lim te Hanuman ate te mo ma Durga mi kha tu ma Kali te mo tu mo kha eng mo kha lim te po tam tak o ma khang ha ti chi tin o ma nga an tlu sopanga tak leyan tlu ke nga tlak ke hlomanga temple ngai te po chu teng khatiang ti ya Hindu mi pui ho men son ber mai ni tra I challenge all those your gods. They are sleeping. The only so wangin an tla chau le tanga la eliza ina ba ala chawang da khan ma ba ala pui thiam ten chawang da kan pathian ta chu ka chawani ka challenge san ni an mu hil mai ni chu eng man ti thai lo tong pon tong thai lo ti kham on sin kan true living God is the God of Israel. pathian dik tak om chun chu le pathian nung tak om chun chu Israel ta pathian ani a The Lord God of Israel. Yahweh Yeshua. The name above all names. ka kai tiang Sri Lanka sum ka oi lo vama te chuan eng he huwa ka ngai lo san hi sam ni pa kum chian ni don chu ti kha ti mi zo zon len ti tam tak pon soi thina tin I so lo kal le hun to Sri Lok chiang pui ang chi te kom chum mi khami ya me hring 70% cover lo 70% kan bo ro ti ang chi a thleng ngai lo rai nga te chuan ka sung song Sri Lok na lo thleng ngai lo tam tak kan se tin tu na mi soi po hi ka oi lo tak em le zual chan pakhat chu Iswa Krista la pathian nung tak om chun chu lalpa pathian Israel te lalpa pathian chu ni a chu mi chu Yahweh Iswa ni zirti na diglo na shilong na takan hulawa Iswa hi Yahweh ni lo chu wangin mai lo tiang ha amu manga mo ain ti lar du wang mai man yang So God is calling India to repent. Don't learn the hard way. Look at what's happening in the Philippines. Philippines is suffering right now. The Philippines Philippines ta pa nula tu na hian an tur me kan su teng ka tia thlang ngai do ne di wa are suffering. Learn from the Philippines before it comes to you. he THIL Lirnghing hi ne na aron thlen ve ma hian Philippines atang hian in zero Learn from the Philippines before it comes to you, says the Spirit of the Lord. And so lalpa tharau chu God is calling Northern India, Southern India, West India, East India to repent of their idols, repent of their witchcraft, and turn to Jesus Christ. Jesus is the only way to heaven. Yeshua is the way, the truth, and the life, and there is no other way to heaven. milam bia la khang doi THIL ti vel enga practice la thin ni an siat ka ni yang chu na tang kher siat dan ni ka stimula bansan ula iso thena namlet ula la iso Krista chu vanrom kong chun ni chatu na kong chun ni chu ti khati ha han ti a ti krenga iso chun ni a ma se iso nang tinge soi
tu ma cái mà cái lâu cho ba nên anh xem ngay lâu isu pa kan ni tiam ai ki pa khian isu kha pa chu ni ya yawan ni atiyama. But if you fight this prophecy and you come against this prophecy, you'll be wasting your time, because what I said here will come to pass, whether you like it, whether you don't like it. He prophecy do lo no do mo lo pai la dan zong ni po ina thil lo la sang nei to ni ya chu wa ngin ti voi du su ha ti wa kha so ya. Hallelujah. Praise be the name of Jesus Christ. Next prophecy. Hallelujah. Iso hing chu fucking am ros sai tu wa ma mizoram outlook okay. Bil sau đó biết mà con này sẽ isu hi yawani ti veling tu kan ya kapaka i Pentecostal kau san mini nge kering suwangin atira cha kau san zirtira diglo tian no zong to kha tiang ring ina prophecy chati katila ti bezu ka oi lo na ti zo la ma mate prophecy te lo than lo tu po kon salo tu shilo po ni sala cái chuan heng hi thu tak la taka ka ngai lo sim ma thleng tak ngai lo eng ma ma chu ta chu sia ta that ka ring ma nge tunge ni ka relo khe pa khe tlang dawin kan soyanga iso hi yawa ne ti chuan Pentecostal kausan lam rong kai da anga mani ani ka ringa chu wangin zirtina diklavon to ti na ni zirtina diklavon chu ngai na ra dik mu thu am pa ing ka salawa chu wang chuan ngai khata ka nga ya i kausan ma sa zong atanga kal sual ti ya compose te poina no chhuat ani awangin hatiang zirtina ang chi hi an no nu le azirte tu te pon no chhuat ani wangin thu takla taka ka ngai lawa engting ngai soi hoi via kam ti chon hei le chan kum sang nei chunga Christian history te le Christian thandan an hian kausan mui ngil jok la lian jok thang tuang jok kan oma Christian zinga po chung ho chu atiang ring hin ngai lo re nga chu wangin hoi takin history cover history om dan jong song atang hian hoi takin nga soinga ma ka ring lawa kai chuan rin tla ka po ka ngai lawa tina ma sim hi Google azon hu tu romem ka shelawa tungi ming po ka shopok lova mo nakina chiang zo kina chanchin te po hi la enila that ka ringa engpo ni sela Lirnghing do na mong do lova mo naktu ka emo tu na emo minit ngan tu mo boral thai kan ni cha pathian tok tu ra kan in pe hi cho poi mo hu hawa chet rup na thlenga to khere mo chu lam ai ma chuan engti kong zong po in kan la tok do na chu wangin kan nun chu in po cha ngai ve rim ama ero chu hetia rampum hu pa chiat rupa thi buai na thleng le enge mok he kan hlau thin ning ka ria chu tiang chu thleng lo wang te he ring la a thlen hi ka ring lo ve top mai ni ke ma chon tu po ron shil lok sa ma hatiang thil tak an ngai me lo tam jok so hi chu tik ngai lo sim bak ti ta ka tin mi dum pastor hau sim hi pastor alvoka wat po ka mi thi kai tholem te kha an changa dra film ni berang chuma an siam mai ni te khan poisan dol to ka ho sa to ma kha te khan ato pa chona kala mi thi kai tholem te mi dam lo ti dam zeng kal te ra ti dam tiang mai kha tam tak o ma heng hawa hian thleng tam do ma chu wangin apik takin mi dum pastor ho hi an rin om chia lo thayang em ti nang chi te kha kai ma chon na oma eng pon ni set ama khi tunge ni ka relawa arong bol zel da arong bol na te khoi ngai kal to mo eng tin nge khosak thin po ka hre chuang lawa chu ngotang te chon chhei tu ro min ka ringa bible na nin me bel zai le wala bible zirti na hi apoi mo number 1 a chuan zon nei darten lo chu kang ti te pon ni ve bok khamo chu wangin mi thu soi hi lo thon pui emo oi ngal duak ringot tur lawa lo satya nei tur pe chu ni lo le zol ni ti ta po ka se ila an ma ni te hi zir chen thaini zon zir chiang ila that ka ring nakina ama hi zir chen tur om le an zir chiang ang